Infinitiv, upotreba i namena. Već smo naučili da je infinitiv osnovni oblik glagola kojim se samo imenuju glagolske radnje. Infinitiv kao deo jezičkog sistema, osim kao oblik za navođenje glagola, upotrebljava se na još dva značajna načina. Za građenje složenog glagolskog oblika koji se zove futur i kojim se označavaju radnje koje će se izvršiti u budućnosti. Mi ćemo pevati, ti ćeš studirati. Infinitiv se također upotrebljava i kao deo složenog glagolskog predikata, odnosno kao dopuna za glagole sa nepotpunim značenjem. Počeše padati, može naučiti. Infinitiv se koristi za dobijanje infinitivne osnove i to je njegova namena. Infinitivna osnova dobija se na dva načina. Od glagola sa nastavkom ti koji ispred sebe ima samoglasnik, čitati, videti, misliti, kliknuti. Od ovih glagola infinitivna osnova dobija se samo odbijanjem nastavka ti. Njihove osnove glase čita, vide, misli, kliknu. Drugi način dobijanja infinitivne osnove primenjuje se kod glagola sa nastavkom ći ili sti. Takvi su glagoli, na primjer, iseći, reći, pasti, plesti. Oni se prvo pretvore u oblik sa nastavkom pa tek onda taj nastavak odbijemo. Ostatak je infinitivna osnova. Iseći, isekoh, reći, rekoh, pasti, padoh, plesti, pletoh. Njihove infinitivne osnove glase isek, rek, pad, plet. Infinitivna osnova, dakle, dobija se na dva načina. Prvo, kod većine glagola koji se završavaju na ti, odbije se taj nastavak, čita, ti. I drugo, kod glagola koji se završavaju na ći ili sti, najpre napravimo oblik koji se u prvom licu jednine završava na pa taj nastavak odbijemo. Poći, pođ, sesti, sed, Infinitivna osnova služi za građenje drugih glagolskih oblika.